श्रद्धा दिस इज एली आज आम स्पेशल गोटे चैलेंज करूँ जोटा आपण मानकर भी फेवरेट होबवियसली गुपचुप चैलेंज तो प्रत्येक थाली 30-30टा गुपचुप अच्छी मैंने देखा जाऊ कार केत सरुची जी आगे चैलेंज कंप्लीट करिवो सी हबो विनर ये चैलेंज कंप्लीट न करिवो ता पई पनिशमेंट तो देखा जाऊ 30-30टा गुपचुप भितर किए केते सरै पारची कार जार माने लास्ट को अधिक रहबो से ही हारिबो तो स्टार्ट खाली खाइया घोड़े दौची पाटा बसगले खाऊ स्टार्ट कर हाँ मुझे 3, 2, 1 स्टार्ट हाउ 3, 2, 1 स्टार्ट पनिशमेंट पूरा मोरी भाग्य तो कंप्लीट करते पड़ो तुम अधार उठिकी जाइबू पूरा फ्लोर अच्छे भगवान श्रद्धा तो केते स्पीड खाऊछे नॉनसेंस सुखा खाऊ पानी सेमती रूल नथिला किछि हला जोरदार टक्कर रही मात्र 2, 3 गोटे 4 जहाँ तो रखो लॉक
ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ଲାଷ୍ଟ ଉପର ନା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଆଜି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ହସିଥିଲି ତାକୁ ହସିବା ପାଇଁ ସିଏ ନନସେନ୍ସ ତା ମାନେ ଜିତିବା ଉପରେ ଅଛି ମୁଁ ହସିକି ମୁଁ ହିଁ ହାରିଗଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ହାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ କହିଥିଲୁ ଯିଏ ହାରିବ ସେ କମ୍ପଲସରି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ତ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେବି ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ଭାବିବି ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଭାବି ସାରେ ଭଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭାବିନି। କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ତତେ? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ମନେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଏଇଆ ଯେ ଯିଏ ହାରିଲା ସିଏ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇବ ତାକୁ ଫିର କିଏ ଲଗେଇବ? ଯିଏ ଜିତିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା Oh my God! ଆମର ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ମେକଅପ୍ ଦେବି। So, ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମ ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ୍ ମେକଅପ୍। ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଛି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମିରରଟା ଧରିବ ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ମୁଁ କରିସାରିନି ତାପରେ ତମ ଚେହେରା ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମୁଁ ମେକଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। What is this? अरे बा तम बड़े भगवानी कौन या पाखक जीवन लगे आसवे ब्राइडल मेकअप ना चोपा मेकअप दे मेकअप ମୁଁ କରିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ବାଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବାଲା ମେକଅପ୍। हैशटैग बिले घंटे देखिए Wait for the next video.